Rwanda rwari rwasabwe gukuraho ingamba z'ubwirinzi. Kinshasa nayo isabwa gusenya FDLR. Ibintu Marco Rubio yavugaga muri Kongre, yaravugaga ngo mu kwezi kwa 7 hagati u Rwanda ruzaba rwakuye ingabo zarwo muri Kongo. Patrick Olivier Patrick Nduhungire, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda, we yaravuze ngo tariki 15 z'ukwezi kwa 7 nitwe nk'u Rwanda twari twayihaye Amerika. Uri kunyumva neza? Amerika nayo ije kubivuga ityo. Kubera iki u Rwanda rwavuze rute? U Rwanda rwavuze ngo rega twebwe iyo FDLR niraswe ikanetralizwa tukabibona bitanarenze mu kwezi kwa 7 hagati Rokenze twebwe ingamba z'ubwirinzi zinashoboka zako. None ya Rokenze yageze nta kirakorwa kuri FDLR. Turi kumwe cyangwa ndakumva cyane? Niyo mpamvu babonye Amerika yicecekeye ntacyo yavuze kuri ya deadline. None bo ibyo barimo ni u Rwanda ngo rwasuzugura Amerika, u Rwanda rwanze kumvira Amerika iki ku Rwanda rwavuze ngo Kongo irashe FDLR kayikuraho, u Rwanda ingamba z'ubwirinzi bitarenze na Rokenze zaba zavuyeho. Bisobanuye ngo nta nubwo ari deadline ya Amerika, ntabwo ari ultimatum ya Amerika, banabyise ultimatum nyirantarengwa. Baba behishye ntabwo ari nyirantarengwa ya Amerika. Urumva re niba bisobanuye ngo burya ibi bintu byari gushyirwa mu bikorwa ari uko FDLR yarashwe, ahubwo burya ya tariki ya ultimatum niba ari na ultimatum uko babyita, burya ni Kongo yari kugira iki yikoraho. Umunsi n'umwe FDLR Kongo yari yakora ikintu kuri FDLR na kimwe kigaragaza ko wenda bari gukora ubushake bwo kubahiriza ibikubiye mu masezerano byo kurwanya FDLR. Oya, ibintu Kongo ikora ni ukukomeza guhereza intwaro n'imyitozo FDLR. Barisenya nabari rero ari ibintu mbanumva bidakwiye gukomeza guhangayikisha abantu. Kuko mu gihe cyose bikimeze bityo Kongo nayo ifite ibyizahora itaka birimo ikiswe ingamba z'ubwirinzi. Mu magambo make mama ya Kongo na hehehe ya Kongo nta kizaba kwirizariza ntacyo bizamara itarasenya FDLR. Okay, reka tujye ku ruhande rwayo. Ubona bishoboka ko Kongo yasenya FDLR? Kongo gusenya FDLR birashoboka. Ariko ndi kubona ari Colonel Nangu uzabikora n'amakenga. Murakoze. Ndakoze iki? Umva igituma nkubwira ko ari bo mbona bazabikora. Nuko bo bafite ikiswe Armée Révolutionnaire Congolaise, ARC. Igisirikare cy'impindura amatwara gihuriweho n'abakongomani bose. Yego. Kuko nabonye speech yande wungirije Bisimwa. Ari kuvuga ko bo batangiye no guhamagarira abantu bari ku ruhande rwa Kinshasa. Yego, abazarindo baranabakira benshi. Yego, barabakira benshi bakaza bakajoininga. Urakoze rero. Ni kuvuga ngo niyo mpamvu nkubwiye ngo Makenga Nanga nibo bazaca FDLR. Bazayica bate? Bazakora kira gisirikare cyabo nyine Armée Révolutionnaire Congolaise izagenda kubita biswe amacrochard. Babandi ba Tshisekedi batameshe batariho nawe ubwe ari kwisenyera. Byongemo neza nawe ubwe ari kugira ate? Yabasenye kera. Aha. Uretse ko mu basenya FDLR yo ntabwo aracyayitsimbarayeho. Ikiriho rero ARC izavanaho FRDC ijyane na FDLR. Nicyo gisubizo gusa. Ariko hakiri ikintu cyitwa FRDC. Abarundi bihorere ni ikibazo cy'igihe bazisubirira mu rugo. Muri urabizi neza ko muri kontra bara abasirikare barwana hariya bagira. Nshimye kuvuze kontra. Huwezi kurudi nyuma. Hawatarudi nyuma lakini watarudia kwao. Kurudi nyuma. Ntabwo bazasubira inyuma ariko bazataha iwabo. Ariko ako kantu urakumva? Ntibazasubira inyuma igihe none nta byose bikiri ku murongo bavuga ngo bari kujya gutaba. Watarudi wazima au ni maiti? Watarudi wako wazima. Kwa namna yote. Kwa namna yote kabisa. Maiti au wazima. Erega reka nkubwire. Ibi bintu kunguko abantu bagenda babivuga babifata ni ibintu bitoroshye. Amazina abiri wayabonye aba komanda babiri n'aba komanda ba FDLR. Ariko bahanwe na Colonel Nanga yahanwe.
bivuze ngo FDLR abantu bo muri FDLR bahanwe. reka mbanze ngasomera abantu Yego. ukavugaho. Loni yafatiye ibihano Colonel Nanga wa FC M23 n'abayobozi batandukanye b'imitwe yitwaje intwaro. Komite y'akanama k'umutekano ka Loni ishinzwe ibihano ku bibazo byo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo yashyize urutonde rw'ibihano abantu batandatu n'imiryango ibiri. Iki cyemezo cyafashwe ku itariki 14 gitangazwa ku mugaragaro uyu munsi ku itariki 16 Nyakanga. Mu bashyiriweho ibihano harimo Colonel Nanga ivuga ko ayoboye ihuriro rya politike n'igisirikari rya Alliance du Fleuve Congo. Buretse nagira ngo kandi ukumve neza inyuma hari iki nikoma nakadomo cyangwa nakitso hahanwe Colonel Nanga umuhuza bikorwa wa AFC yonyine AFC gusa basize ku iki bavuze ko ari ihuriro rya politike n'igisirikari ryitwa Alliance Fleuve Congo aho ngaho inyuma haza iki inyuma haza Koloni ivuga ko ayoboye ihuriro rya politike n'igisirikare rya Alliance du Fleuve Congo rifitanye isano na M23. ntihahanwe M23 abantu babyumve neza ntihanahanwe umuntu wo muri 23 yego abantu babyumve neza hahanwe Colonel Nanga nka Colonel Nanga akaba avuga ko ari umuhuza bikorwa w'ishyaka n'igisirikare AFC Alliance Fleuve Congo bifite aho bihuriye na M23 ariko si M23 yahanwe ntiyanahanwe nk'umuntu wa M23 komeza. Hari kandi John Imani Nzenze nkawe ku giti cye nk'iki yego Colonel uvuga ko ayobora ubutasi bwa M23 nawe ntihahanwe M23 hahanwe Imani Nzenze nka Imani Nzenze yego avuga ko afite uruhari mu gutegura no gushyigikira guhuza ibikorwa by'uyu mutwe. Aha urakoze. Abandi bashyizwe ku rutonde ni Sebastien Uwimbabazi uvuga ko afitanye isano na FDLR muri Rucuro. Yego. Gustave Kubwayo uzwi nka Sirkof umwe mu bayobozi ba FDLR cyangwa se Foka. Mohamed Rumisa uvuga ko ashinzwe ibikorwa by'ubwikorezi n'ibikoresho bya ADF byo hanze. Yego. Colonel Charles Matama uvuga nk'umwe mu bayobozi b'umutwe wa twirwaneho. Yego. Komite kandi urumva bahaniye AFC na twirwaneho. Ntabwo bahanye abantu. Ndikukubwira ngo bahanye abantu barongera bahana n'imiryango ibiri ariyo twirwaneho na AFC M23 nta no kuyivugaho nta no kuyigarukaho kubera iki wabuze impamvu ibihano birimo gufatira imitungo yabo kubuzwa gukoresha ingendo mpuzamahanga gufatirwa embargo ku ntwaro. Yego noneho tujye tuganira babuje Colonel kugenda bamubuzanyije na Sebastien wa FDLR nawe ntakagende agume muri Kongo uri kunyumva neza Colonel Nanga agume hehe muri Kongo Sebastien nawe agume hehe agume hariya muri Kongo bagumane baracyafite bagumane guhanganira mu mashyamba iyo ni UN bikora iyo ni UN bikora ariko yarangiza buretse bansobanurire yego bafatiye embargo twirwaneho yo kugura intwaro yaziguraga he na AFC baziguraga he AFC yaguraga he intwaro ni igisirikari imbaze nkubaze yaguraga he mane bari kubashuka bari kubabeshya ibi byose nuko ese ntabwo murasobanukirwa ese nawo ni itangiye gushimisha uretse ntabwo murasobanukirwa uburyo bajya batwara Kongo bayitwara nk'umwana w'ikibondo w'uruhinja no kuvuga ngo deadline yitwaga iya Amerika ya Rokenze yararangiye ntacyo Amerika yakoze na Kongo ntacyo yungutse bari baravugije induru none kugira ngo ibya Amerika bishyirwe ku ruhande bihoshoke ntibavuga Amerika intege nke zayo ultimatum yayo yasuzuguwe nta kibikozeho rererere kugira ngo bitaza kugaruka bahise bazana ngo ibihano ngo barunaka bahawe ibihano noneho Kongo itigenda noneho yo isereburiki ibihano yibagirwe bya bindi ya ultimatum iyiveho yiserebure ibihano noneho gete wa muyobozi wa AFC Colonel Nanga bamufatiye ibihano barunaka bafatiye ibihano yatwirwa ndetse kudukura mu menembwe bayifatiye ibihano Sematama bamufatiye ibihano uretse ibyo bihano hari na santimetero wasubije Kongo mu minembwe bazayibisubiza kandi Sematama aracyahari n'ubundi basubiyeyo yabarasa
none se ese ubundi se Matama bamufatiye ibihano by'ingendo zijyayo ndabizi se muri Amerika kereka wenda nibamubuza ngo no gufatira imitungo ye na Imani Nzenze sha ushinzwe ubutasi muri 23 mwagiraga ngo ajye naho bagiye kujya barabanza bagahabwa ubudahangarwa no mu biganiro ujye ubona bajyamo barabanza bagahabwa impapuro z'ubudahangarwa ko ntawe uribuze kubakora ko bagiye mu biganiro biri diplomatique uranyumva neza none se aba bantu ubona batari kuza bakina n'ubwenge bw'abantu gusa UN itangiye gufata ibihano abantu basanzwe bashimisha Kongo na Amerika umva ko kantu ariko ugafatira ibihano bamwe mu bagize FDLR ukabifatira rimwe na Colonel Nanga ukabifatira rimwe na Sematama. Ibi bihano se birafect iki birasubiza iki Kongo? Ibi bihano ni bibi kuri AFC 23 twirwaneho ni bibi sibyo bireka tunemere ko biri buyigireho ingaruka. Ese ni iki kintu gikomeye se weje bundi wari kumwe ni iki kintu gikomeye ufatiye Nanga kirenze cyuko umutwe uriho amadolari kandi ari byo nkora nkubwira nyine kirenze cyuko yakatiwe igihano ibindi bihano igihano kinini cyanyuma tugira si igihano cy'urupfu. Ibi no gukina Kongo ubwenge no kuyikina umutwe we bihorere iyi mitungo ye nubundi ko iri Kinshasa bayifatiriye kera yego kera cyane. Ni iki kintu kindi iyi mitungo yindi ugiye gufatira cyeka nufatira ahubwo icyo ni cy'abakongomani bakeneye kumva ngo Colonel Nanga yafatiwe ibihano cyangwa bakeneye kumva ngo yakuwe Goma na Bukavu bakeneye kumva iki ntiwumva ko ibyo bihano byose icyambere ariko dore icyo nshima ibyo bihano babafatiye ntacyo biri buze kubahungabanyaho gusa ngiye nshimye ko basi ako kanama ka UN kabashije kwemeza ko FDLR hari ku butaka bwa Kongo bakanabafatira ibihano bavuga naho bari. Ibyo Rwanda ruvuga rero nibyo kubafatira ibihano abantu bo muri FDLR bije bishimangira ko ibyo Rwanda ruvuga ari byo bisobanuye ngo haba muri UN Security Council haba muri ako kanama kandi haba muri UN muri rusange FDLR iriho iri ku butaka bwa Kongo ibyo Rwanda ruvuga nibyo barahari bagomba kurwanywa bagomba gutsinsurwa ibyo byo rwose biragaragara no muri zi document za UN zaza zikabikwereka icyo nicyo nakubwira zaza zikagira gute zikabikwereka kabisa ya none se wabihakanote nicyo nkundiriye UN Kongo yijya kugira byinshi shinje u Rwanda ishingira kuri raporo za UN ariko n'u Rwanda gushaka kwerekana ko FDLR ryari kandi iri ku butaka bwa Kongo yashingira kuri izi raporo n'ubundi za UN nabo bantu igenda ifatira ibihano uretse se n'ibyo uretse n'ibyo mu minsi yashize ntago byibuka abayobozi ba FDLR ntabwo bagiye bandikira leta zunze ubumwe za Amerika bandikira Trump ntabwo byibuka ngo bashakaga gutaha yego ntabwo byibuka bamwandikira none se ubwo bavugaga ko bandikiye he rimwe banditse bari Goma ubundi banditse bari Rucuru ubundi banditse bari Uvira aho hose si ku butaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo igihari FDLR irahari kuva nta nicyo Kongo yayikozeho ya ultimatum mwirirwaga mubeshya ikaba ntacyo yatanze Amerika yaranicecekeye ibyo byonyine bisobanuye ko Kongo kuba ntacyo yakoze kuri FDLR ari zo mbogamizi zabayeho nicyo ngiye nakubwira kayo ngoko yego reka ndabona mu makuru yacu dufite sempa reka tunyorokere i Burundi gatugira ngo ejo nibwo tumaze iminsi turi gukora inkuru z'uburyo Burundi nyine n'ubundi bukomeje kongererwa imbaraga ariko bwongera imbaraga bu Burundi bitangira umuntu bita Tshisekedi yarabanje abamenamo amafaranga n'intwaro kuko urugamba rwategurirwaga mu Burundi yego bitece kabiri kumva ngo FDLR abantu barabizi bwinshi ishize hari gucurwa imigambi yo gutera u Rwanda n'ubujumbura ifite ahantu bayihaye icyicaro yibera FDLR nuko yego intwaro bari gutesha u Rwanda zahuye n'isanga zirashya iyi ntwaro bari guteresha u Rwanda cyangwa barotaga guteresha u Rwanda barotaga se ariko buriya ndayishimiye ngo yagiriwe inama n'abakuru b'ibihugu bagiye batandukanye bamubwira baramubujije kugira gute gutera u Rwanda
njye ariko nakubwiye ko izo nzozi anazirose yahita akanguka. ariko we ntabwo uzi ikintu bita confidence y'ikintu y'umuntu wizerera mu bazungu. Wizerera mu bazungu Ndayishimiye ni umusirikare, yego ntabwo ari umusivili. ariko yizerera mu bazungu cyane. Reka nkubwire, Ndayishimiye ni umusirikare ntabwo ari umusivili. Ibyo bamubwira kuri perezida Paul Kagame n'u Rwanda abizi kubarusha. Ntabwo yatera u Rwanda ntiyanabirota. Bo abajyanama be n'abamwoshya na Tshisekedi babirota nkuko nabikubwiye ngo ni inzozi, ariko kubikora nka Ndayishimiye ibyo byihorere tuzobamesa. ubu tuvuge ko Ndayishimiye ibintu byose abavuga atinya u Rwanda. Atinya u Rwanda? Ntabwo Ndayishimiye atinya u Rwanda. Ndayishimiye yubaha u Rwanda. Oya, yo wubashye hari igihe uba usizemo imiyaga. Uvuga ati wenda kubera ko nkubashye ariko ibi mbireke. Nyine umuntu wubashye ntiwamwiteshaho agaciro imbere. Ariko iyo utinya hari igihe uvuga ati uyu muntu umushote. Oya, iyo utinya hari igihe bakoshya. Wari wanyura ahantu inzuki ziri ukareba ukabona watera imwibuye cyangwa wamara gutera ibuye mu muzinga w'inzuki uba witeze iki kigomba gukurikira? Ko zigiye kukudwiga, kukwanjamo. Zigutera ibintu bibi cyane, zigutera imibyira byinshi. None se ukeka ko ari iki kintu gishobora kuba cyarabujije Ndayishimiye gutera u Rwanda? Kuko kandi umugambi wari uhari. Ni mission impossible. Ibyo ni ibintu bidashoboka. Ntabwo we kuri we, ntabwo kuri Ndayishimiye nkuko bivuze ngo umusirikare general, ntabwo kuri we abona ko u Rwanda rukomeye, kandi aravuga ngo ntabwo ari ubwa mbere barutsinze. Reka mubwire, Ndayishimiye yaravuze ngo nimudutera muciye hehe harya. Ubwo nicyagiye baba bagiye kuvuga ngo bari kunyura ngo nawe azaca mu Kirundo. Urabyibuka? Ntabwo yigeze avuga ngo ninza kubatera nzaca mu Kirundo namwe muzaca iyo mushaka. Yavuze ngo nimfa kubona mwaje ngiye mwanteye nariko tuzaca mu Kirundo tubatera. Yavuze ko azitabara n'amagambo makeya, kandi wibuke inshuro yagiye avuga ko u Rwanda rufite gahunda yo gutera u Burundi. Emare ibi bintu mwebwe bwo nuvuga ngo we agenda avuga ngo u Rwanda rufite gahunda yo gutera u Burundi, abandi mu bitangazamakuru n'abarabambayaga n'abandi bakaza bagenda bababeshya ngo bari gutegura gutera ngo Burundi buzatera u Rwanda. Umva nkubwira mugabo we, umugabo afite ubwoba, yabwiye isi yose ngo u Rwanda rutegura ibitero ngo rukorana na Red Tabara bashaka kumutera, mwarangiza mukanamushinyagurira ngo uwo muntu ngo niwe nguri kurota gutera icyo gihugu ari kugenda avugiriza induru ku isi gutyo. Nyamara mwagiye mureka gushinyagura. Urumva mutaha muri gushinyagura. Umuntu yaratabaje yamaze no kwishinganisha muri ni muri Libu, ubwo ni muri Bibu. Ntago ari Libu, ni Bibu. Uri kumva? Yamaze no kwishinganisha muri Bibu, ubwo muri Bibu ni Burundi Investigation Bureau. Barayigira se? None se baba kuvuga ngo Libu y'u Burundi ni Bibu nyine. None se babaho batagira ikigo cy'ubugenzacyaha koko? Simbizi, ariko ntago bayibura. Ubwo bagifite mu bundi buryo cyane muri polisi, nta rwego rw'ubugenzacyaha rwihariye bagira. Urabizi turi imbere nkuko byari CID, igihe kizagera babigereho. Ariko bafite izindi nzego zikora zityo ahubwo mu bundi buryo. Gusa igihari, we wiyumviye interview Ndayishimiye yagiye avuga mu myaka ishize, mu minsi ishize, agenda agaragaza uburyo u Rwanda ngo rufite umugambi wo gutera u Burundi. Ndetse hari n'umunyamakuru niba ari RFI niba ari France 24 simbyibuka neza, wanamubajije ngo ese muri wowe haracyarimo cya gitekerezo cyo kuvuga yuko ngo u Burundi bugifite ubwoba bw'uko bushobora guterwa n'u Rwanda. Ntaherutse kukibazwa se? Yavuze yego. Rero ibi bintu biracuritse. Perezida yivugira ko ahubwo azaterwa, abandi bakamubeshyira ngo azatera. Narakubwiye ngo kandi ibyo byose ni pretext. Kuvuga ngo u Rwanda ruzamutera ni urwitwazo, nta kimenyetso na kimwe agaragaza, nta makuru y'ubutasi agaragaza, abishingira kuri cya kintu cyitwa Red Tabara gikorera mu misozi miremire yo muri Sud Kivu. Nicyo yitwaza, sinzi ukuntu ajya agenda abifindafinda bivuga. Rero ikintu gihari, baramubeshyeraga. Nge naranakubwiye ngo izo nzozi azirose yahita akanguka. Wibuke ko n'ibikoresho hagati ya 60 na 70% by'igisirikare cy'u Burundi byagize gute? Byarahiye. Ejo muri kuri defile ku itariki ya mbere z'ukwa karindwi nta kintu wabonye. Herekanye rifani. Nako nta kintu wabonye. Bitanafite karite nka yayindi u Rwanda rwerekanye cyagiye bamuri ku ruganda rukora intwaro mu Rwanda. Byibura
simbizi. ariko uribuka ingabo z'u Rwanda RDF na RNP bajya gutangira gukora ibikorwa byo kugarura amahoro mu gihugu cyitwa Mozambique, uzi igikoresho bajyanye ibyo mu mazi, ku butaka no mu kirere, biriya bari babihagurukanye i Kigali. Turi kumwe. Turibaza ko n'ubundi cya gihe bari kuvuga ngo barafatira ingabo z'u Rwanda ibihano, bari kuvuga ngo nibwo u Rwanda rwagiye rugaragaza ko kumbi runashora menshi inkunga muri bya bikorwa by'umutekano, runashora ubwikube bw'amafaranga menshi kurenza UN n'ibindi bihugu. ahubwo mwebwe mudukurikiye byaje kurangira kuko inyuma ya kaga tigito kose, inyuma ya za sanctions ingabo z'u Rwanda zimwe ziri gutaha izindi zikajyayo. Bari bavuze ko ngo ziri mu butumwa bw'amahoro zose zigiye guhita zitaha. Muri Central Africa ingabo z'u Rwanda ziriyo, South Sudan ingabo z'u Rwanda ziriyo, everywhere aho zigomba kuba ziriyo, n'undi wese bashaka ko bakorana ibyo tubyihorere. Rero igihari, uranyumva neza, igihari nuko nta bintu by'impaka nyinshi abantu bagakwiye kuba bajyamo. Ibyo bitero byose rwose wagiye uvuga ku Burundi ngo bushaka gutera u Rwanda, iriya ntara yitwa Masimba de Praia yo muri Mozambique, ingabo z'u Rwanda zagaruyemo amahoro, yonyine ubwayo iruta u Rwanda gatatu. Uranyumva? Ingabo n'abapolisi b'u Rwanda 2,000-3,000 baragiye bakora akazi mu mezi 2-3 ibyihebe byari byirukanze. Urabyumva? Ibyo bikaba umutekano w'u Rwanda hano mu Rwanda ukidadiye, n'abandi banyarwanda b'abasirikare n'abapolisi bari ahandi. Turi kumwe ariko uko ingabo z'u Rwanda imitamenwa zirinda u Rwanda ziba zirinze n'andi mahanga. Hari n'abaperezida b'ibindi bihugu barinzwe n'ingabo z'u Rwanda, ariko icyo kintu nta kintu cyumvamo, ku buryo rwose na Tshisekedi nakomeza kuganya ibintu bijyanye n'umutekano, aho kugira ngo na Tshisekedi akomeze arira ibintu bijyanye n'umutekano, buri munsi yikanga kudeta, bamuhe inkotanyi zimurinde sha, RDF bagende bamurinde, urebe kazongera kwikanga. Kuko dufite n'abandi babonye ko badafite amahoro n'umutekano, bagiye bagira gute, bagiye bahabwa ingabo zikabarinda. Na Tshisekedi rwose nareke umutima uhagaze, ahubwo nabona umutekano wibugarijwe asabe RDF igende imurindira iki, umutekano. Bari mu maboko meza. Nawe rero ibyo rwose warumbwiye by'u Burundi bareke kubeshyira, ndayishimiye. Kandi nawe yabonye yohereza ingabo muri Kongo, ariko uburyo zizavayo zigashiraho bikavuga ngo ingabo z'u Burundi zashize muri Kongo, bizamugora. Wabonye uburyo zo muri Kongo zatangiye kwirukankira, harya kera twabyitaga gupeneka, zatangiye gupeneka, yashwekuye, ziri gushwekura. Muzahirwa ntago wajya kumuzanaho ibintu byo kumubombarida, reka ntabwo byoroshye. Rero iki ngicyo rero Samu ni ukuvuga ngo hari ibintu biba biri aho ngaho abantu bagenderaho ku munwa bakavuga ibyo bashatse bagakora ibyo bashatse, ni hari amagambo yabambaye ahaga. None se reka tubwizanye ukuri, ubu ngubu ibintu mbaye ahaga avuga ubu none byaba bikigucira ishati, waba ukibifata nka byacitse, wifata nk'ibintu bikomeye. Niwe muntu ushobora kuba atajya yita ku yasebye, nawe yararwiyambitse. Kuba yavuga ngo uvira ubundi kuri uvira ubundi mbaye ahaga, nibwo narinzi ko atazongera gukoresha social media. Ngo mwakinnye na benshi ntugakine n'umurundi, ngo mwabonye bava hariya kuko ngo ntaho ngo hatari ku mupaka atari kiyuvirayo. Iyo nabonye ko buriya, wabonye ko muri iki gihe ibyo avuga ni ibintu biri aho ngaho. Wabonye ko nta muntu atacyataka, nta muntu atacyanjamo. Yatatse ba Kongoro, yatatse bande, nta muntu atacyataka. Nyine abantu bose nta kuri ababonamo, kuko mbaye ahaga we yarazi ko ibintu avuga ari byo kandi ariko kuri, ariko yirengagiza icyitwa ukuri kwa politike, yirengagiza n'ukuri kuba kuri tere. We akajya avuga ibintu uko yiboneye n'uko abishatse, ariko akavuga imbaraga n'ubushobozi by'ingabo atarigera abona aho zirwana. Buriya mbaye ahaga sinzi mu buzima bwe mu myaka afite y'amavuko ari inshuro zingahe yabonye ingabo z'u Burundi CNDD-FDD ziri kurwana. Ngabarundi barindwa mubi, zarangiza zikarutsinda. Barandahiye ngo barwana nk'abiyahura, ngo ku rugamba ngo bakora n'akazi gakomeye, ngo ikizira kuri bo ni ugutsinda, nk'ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, ngo ikizira ni ugutsinda.
ariko kuvuga ngo barwanye bahatanye ako kantu ngo baragakora bakazira gutsinda. Ya ngayo nguko sempa reka tube turekeye aho abantu bacu turaza n'undi hari amakuru menshi dufite bategurira indi nkuru ngira ngo biri buze kuba byiza cyane kandi mukomeze mudukurikira amakuru menshi arahari. Asante sana turabakunda cyane mukomeze mukurikira ibiganiro byacu reka dukomeze tubategurire n'ibindi ni ku mutima.